već neki drugi put radim. Danas ću da pokažem kako instalirate BlueStacks na vašem kompjuteru. Prvi korak, uđete u Chrome i u Chrome ukucate Download BlueStacks, kliknete na ovaj link koji sada pokazujem mišem i onda će vam ovdje pisati da preuzmete to i kad ste to preuzeli dolje će vam se pojaviti jedan prozor. Otvorite taj prozor i pisat će vam update i onda kliknete update i kad ste kliknuli update onda ćete trebati čekati da se učita, da se do kraja instalira BlueStacks. Kad ste do kraja instalirali BlueStacks, kad piše na 100%, sačekajte da to nestane 100% i onda izađite iz tog prozora. Dobit ćete ikonicu ovakvu, znači ovako izgleda trenutno ikonica BlueStacksa. Znači ovako trenutno izgleda ikonica. I kad ste to uradili, uđite u BlueStacks i ovako će vam se pojaviti jedan prozor, kao što vidite, ovdje vam piše Starting BlueStacks i ovo će vam se učitavati. Trebate sačekati da se ovo učita, ova donja linija koja sada trenutno pokazujem, trebate sačekati da se ona učita do kraja, znači da se ona učita do kraja. A ako ne znate šta je, vjerovatno vi znate šta je već BlueStacks, ako ne znate, ne znam što da vam kažem. Što je trebam sačekati da se mene ovo već učita. I kad se, meni će malo duže trajati zato što sam već otvorio prozor automatski. I kad se to učita, dobit ćete, nećete imati ni jedne igrice, zato što se vjerovatno niste ni jedne igrice instalirali preko toga, ali možete instalirati, uđete u vašu Play prodavnicu, to jest uđete preko BlueStacksa u Play prodavnicu i onda, znači pisat će vam Play prodavnica, Play Store će pisati, otvorit će se kao jedan prozor kao na Windowsu, kliknite na Play Store, prijavite se preko vašeg e-maila i onda možete instalirati razne igrice kao što je Brawl Stars, Fortnite, zavisi da li vaš uređaj je kompatibilan sa Fortniteom ili razne igrice koje hoćete pokrenuti preko BlueStacksa. I kad ste to skinuli, onda će vam se pojaviti ikonica, onda kad ste to skinuli, izađete iz Play Store i onda će opet biti i dalje u BlueStacksu, otvorite tu ikonicu i preko BlueStacksa će se otvarati ta aplikacija koju ste preuzeli. I kada izađete iz BlueStacksa, bit će vam ikonica koju ste instalirali. Znači ako ne morate pokretati BlueStacks, samo pokrenite ovu ikonicu i ubacit će vam u BlueStacks i onda kad ste preko BlueStacks, kada se ubacilo u BlueStacks, onda jednostavno možete igrati. Znači u BlueStacksa se ubaci pa preko BlueStacksa ubaci u ovu aplikaciju. Tako da, ja se nadam sam pomogao ovom tutorijalu. Ako jesam, stavite like, share, subscribe, a mi se u sljedećem video zapisu. Pozdrav!